Yes, ngo ikaze wamaze gukanda subscribe kuri Channel Sport Football, hanyuma nawe utarayikanda reka ngusabe ko wakanda subscribe umuntu wanjye. Biri kutwaye iki kweri gukanda subscribe? Kandi wowe wamaze gukanda subscribe reka ngusabe nanone ko wakora share kuko akazi karacyakomeje ntabwo karangiye. Kandi subscribe kugira ngo ikiganiro ujye ukibona utarinze kujya gukora searching ngo urebe ko wabona ikiganiro nakoze cyangwa se ibyo navuze cyaze ergo name support yawe kuba waza kuri YouTube channel yanjye Just Sport Football ukaba wareba ibyo nakoze ugatera inkunga nyine ukabikora nk'umuntu wawe tu. Ngarutse rero ngo mvuge kuri Champions League ejo bundi ndakeka ari ejo kuwa gatanu tombora izaba muri Champions League. Ikipe ya Real Madrid mwibutse ko yasezereye ikipe ya Benfica kuri aggregate y'ibitego 3-2 niba ntibeshye. Hanyuma itombora reka buriyo mvugaho nta gitangaje kirimo kuba yatsinze, ahubwo nje kuvuga kuri tombora iri ku munsi w'ejo. Tombora iri ku munsi w'ejo ikipe ya Paris Saint-Germain yakomeje ishobora kuzaza igatombora ikipe iri hagati ya Barcelona n'ikipe ya Chelsea. Hanyuma ikipe ya Galatasaray nayo izatombora ikipe iri hagati ya Liverpool n'ikipe ya Tottenham. Hanyuma ikipe ya Real Madrid izatombora ikipe iri hagati ya Sporting n'ikipe ya Man City. Then ikipe ya Atalanta izatombora ikipe ya Arsenal cyangwa ikipe ya Bayern Dominique. Ikipe ya Newcastle simbizi uko bimeze byayo, amakuru mfite nayo amakuru mfite nayo agashya karimo se nakahe kamaze uyu mujama numva uko bimeze bite muvande? Tombora ni kuwa gatanu ku isaha y'isa 7 z'i Kigali. Ekipe ya Atlanta yasezereye Dortmund izatombora hagati ya Arsenal na Bayern. Real Madrid izatombora hagati ya Sporting Club de Portugal na Man City. Paris Saint-Germain izatombora hagati ya Barcelona na Chelsea. Galatasaray izatombora hagati ya Liverpool na Tottenham. Atletico de Madrid izatombora hagati ya Liverpool na Tottenham. Ekipe ya Newcastle United izatombora hagati ya Barcelona na Chelsea. Bodo Glimt izatombora hagati ya Sporting Club de Portugal na Man City. Bayer Leverkusen izatombora hagati ya Arsenal na Bayern Munchen. Naye makipe yifuza ko yatombora. Ikipe ya umugani urifuza ko wowe yahora n'iyihe kipe ra? Simbizi tubwire muri comment. Sport ahubwo yarayinganyije n'ikipe yari Hilal igitego 1-1. Muzo ngo hagati y'ikipe ya Sport n'ikipe ya PFC ya mbere harimo ikinyano cy'amanota 3. Iyi Murera tugiye kuyibona ku gikombe. Yagarutse ku gikombe. Ikipe ya Manchester United mbibutse kiri muri Big 4 cyangwa murabizi, ariko murabizi bakunzi ba Manchester United mbakuriye salute. Ikipe yanyu narabivuze, ikipe cyanyu cyo yaziraga yari umutoza. Nta kintu na kimwe ikipe yanyu ibuze, ni ikipe nziza. Igiye imbere ya Liverpool, igiye imbere ya Chelsea, igiye imbere ya Newcastle, igiye imbere y'amakipe menshi kandi yashoje uyu mwaka ameze neza. Arsenal se tuyibarire ku gikombe. Muri comment negereje ko ugira icyo mbwira, kandi subscribe kuri YouTube channel JJ Sport Football niba utarayikanda, niba warayikanze nabwo kandi wibuke gusharinga kugira ngo tuze gukomeza n'ibindi biganiro bisigaye. Thank you so much my people.